Jing ang nut jong uba Himalaya muktan Shangpliang banyak khun ya ke MP election arja arphosau na ka seng NPP kala bijai no hadin bak NPP kala rai ban penbena ban penya khun da ka kong amparin lingdo na Shillong Parliamentary Constituency na turapat ke NPP kala penya khun biang ya ke agatha ke sangma ka badai ke MP ba menta ya kanila penbena u presiden ke NPP Meghalaya uba Preston Tensong menta ka arphosau tarik nai wing arja arpholai Pentip Syafi Adin bagi layok ia ka approval na ka parti high command na honorable president jong ka National People's Party ngakwa ban pentip api ba ngakwa ban penbenah kan ngapor ya ki kandidat MP jongi na kabentakan ka election MP ka Banserlong hawa arajar arkusau kabanengkong na kasilong parliamentary constituency ka parti kalarai ban penyeng ya i Dr. Amprin Lengdok i balong i MLA badru i minister nang ta nampo tura parliamentary constituency ngilarai ban penyeng biang ya i Mrs. Agatha Kesangma i badai i sitting MP jong ka parti ke jongi nak kata ngas ngobahan petip Syafi kenang baki pajba jong kini ki atli ke siru kin tip ya kini ki official candidate ki jongi